Ngubingelele mhlobo wami egameni likaJesu. Nanamuhla siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakamakhubu sibongo sami egameni likaJesu ngelusele ligatsha lalapha endlini lembi cela nokwendlunkulu ngaphasi kwakhe babemanana muzi manana kakholwane. Ngiyajabula namhla ukuthi ngichubeke ngihlale nawe kuleli tafula lesingwa egameni likaJesu sibukusana yona indzaba yekubuyiselwa kwetibonza yekwakhiwa kabusha kwetibonza taseJerusalema nemasango alo egameni likaJesu. Ngifisela ukuthi namhla sibuke egameni likaJesu lisango lethu lesibili. Nawufunza incwadi yakhe Nehemiya lasifunza khona sehluko sesithathu verse number 3 kuthiwa emadvodzana ahasena wona avusa lisango lelihlandi ashayela emakapa asafaka netivalo talo kanye nemavelevele alo nemishutho yalo enzaweni yayo. So siyabona lapha egameni likaJesu kuvuswa lisango letinhlandi, the fish gate. Siyabona ukuthi umzalwane lo sangenile ngelisango letimvu nyalo sesicala kusebenta manje. Uyasebenta egameni likaJesu njengoba nje sewusinzisiwe sewusitakele nawe kuse egameni likaJesu kungumsebenzi wakho ukuthi egameni likaJesu usitela abanye manje ukuthi nabo bakwadi ukuthola kahle lelisango letimvu ukuthi kungenwa kanjani embusweni. What is the legitimate way to enter into the kingdom? Angeke ungene njengemvu ugeje le-altari la egameni likaJesu. Timvu tonke tengakhona temhlatshelo kumele uyinambitse lenza uyimhlatshelo nambitse siphambano ngoba ngilakufika kubulawa khona lo mzala bese wembatha Kristu wembathisa umvulo omusha egameni likaJesu. So angeke uze umthole lo mvulo omusha egameni likaJesu ngokuthi
ukuthola ingubo yasesonveni wena so ne-uniform yasesonveni Nkosi yami so nesikhundla thide egameni likaJesu. So kuthi ngasiyibuke le ndzaba lena yelisango ibalulekile nawo ukuthi ukwade kusita lomunye ukuthi egameni likaJesu kungenwa kanjani embusweni ukuthi Jesu ngimi lisango mina ngilisango letimvu. So you enter through the Lord and through what he has done, the finished work of Calvary egameni likaJesu. So-ke sowungenile-ke manje uthi Jesu unakapita uPetro noma nakakhanza aboJohane lapha uthi egameni likaJesu ngilanzelene ngitawunenda abadobi bebantu. So siyabona lapho lokuthi le mfish imele umuntu egameni nasikhuluma ke ngelisango letinhlandi. Lelisango letinhlandi ngilo lebekatse egameni likaJesu badwebi baseGalile bebangena ngalo nababuya egameni likaJesu kuyawudweba egameni likaJesu eGalile bebakatse bangena ngaleli sango letinhlandi baye into the fish market la bekatse kuthengiswa khona tinhlandi egameni likaJesu. So siyabona lokuthi yonke inhlandi egameni likaJesu egameni likaJesu beyikatse idwetshwa ilethwe idwetshwa le egameni likaJesu eGalile bese seyiyalethwa la ngekhathi egameni likaJesu iklinwe kahle yendiwe kahle egameni likaJesu. Ngikwathi Jesu hambani nende abantu bonke babe bafunzi bami nibabhabhatise labakholwako bese seniyabafundzisa kuqina konke. Uyabona lesikhathi sewubuyile njengenhlandi sesiyaklina manje ngilesifundiso ke leso ekuthiwa nje baqinisela abahlanganyela nofunza imisebenzi yabapostoli chapter number 2 verse number 42 ethi ifundziswente bapostoli nasebudlelwaneni fellowship ngiyayigezwa khona lenhlande nasekhephuleni nesingwa nasemithandazweni ngiyayigezwa khona lenhlande lapho emthandazweni ihlandeke kahle kuze kuthi ikhange lapha emakete egameni likaJesu wonke umva ihawukele ukuthi nangamthola lo bhabulo. Kunebantu abangahawukeleki namuhla umuva afakaza ukuthi awu akahawukeleki inkosi yami ngaloko ukuthi akakahlandeki kahle akakalungeli ukuthi angaba semakete egameni likaJesu akwadi ukuthi egameni likaJesu ayoba lusita besibusiso nzawothite inhlumbi ke bantu lomnye ufisile ukuthi Nkosi yami angaba sibusiso abesibusiso kodwa akayifune process egameni likaJesu yokuhlandeka kahle egameni likaJesu. So sinemsebenzi ke njengabazalwane unemsebenzi emsebenzini unemsebenzi esikolweni wherever you are egameni likaJesu ukuthi udwebe bantu egameni likaJesu. Ungabadweba kanjani ke bantu? Ungabadweba ngenkambo yakho, ungabadweba ngebufakazi bakho, ungabadweba ngetendo takho letinhle egameni likaJesu ngekubakhombisa ubuhle bakhe uNkulunkulu bayadwebeka abantu bangene egameni likaJesu. Kodwa ke ubalekile ukuthi egameni likaJesu ngoba kude nje umfulo ongavele egameni likaJesu athi mina ngingene ukuthi egameni likaJesu akubone bese sekuyaphelela uyabona. Kodwa kudingeka ukuthi alive livangele akholwe egameni likaJesu livangele egameni likaJesu lindzaba letimnanzi but lempilo yakho imhuhelo imhehe imsonzete ladvudane imbeke esigabeni sokuthi ungakhona egameni likaJesu kumsherisha lo myafike ngasenza bude njengaNikodemu ukuthi imfundzisi ngingenda kanjani ngobe kude umfulo ngenda letimvo lotendako nangabe uNkulunkulu angekho naye ngingenda kanjani kuze ngisinziswe ngilapho sesuyendlala khona ke indzaba lapho uyabona ukuthi le nkambo yakho imjonsile lo muntu wase sowuyasonzela so uyatithola kade indzaba letimnanzi so uyalithola livangela uthi Jesu egameni likaJesu kubita ukuthi utalwe kabusha egameni likaJesu ngekwasezulwini egameni likaJesu kunelitalo lwasemhlabeni bese kuba nelitalo lwasezulwini egameni likaJesu. So uyamchazela ke lelo talo lokuthi usitalwa kanjena ke ukuthi wasitelwa ngembewu lengaboli lelive lakhe uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthi kunetimbewu letibolako imbewu idinenge nje itimbewu abantu bangahlanyela mhlambe labanye Nkosi yami usesonweni Nkosi yami ngokuthi Nkosi yami egameni likaJesu kwahlanyelwa mhlambe wa recruiter uyabona akazanga lo muntu ukuhlanyelwe live lapha kuye lo muntu wathenjiswa nje ukuthi sitawusebenza nawo utawuthola nasikhundla nasi kushoda nasikhundla nasi lapha nguwe utawuphatha lapha wangena lo muntu kanjalo akusinhlandi ke leyo lengene kahle egameni likaJesu. So yonke inhlandi kumele ukuthi idwetshwe kahle ngale live egameni ngalethi indzaba letimnanzi ihlandwe kahle egameni likaJesu igezwe kahle egameni likaJesu kuze ukuthi kube inhlandi lengaba sibusiso emakethe kuze ukuthi kube inhlandi lengahawukeleka emakethe egameni likaJesu. Nakafika uNkulunkulu asafuna ukuthenga lapha sakafuna ukuthatha tinhlandi lapha emakethe akhanze ukuthi uyinhlandi lehlengeke kahle egameni likaJesu lehlandeke kahle lelungele egameni likaJesu lizulu nikhona masibathandekayo. So ke egameni likaJesu that was the fish gate. Short we have the soul winning ministry as the church egameni likaJesu. Then verse number 6 lapha sithola futhi lenye indzaba lapha lemnanzi egameni likaJesu ngalelinye lisango kuthiwa
verse number 6 la kuNehemiya kuthiwa egameni lika Jesu Joyada umsa waPhaseya bana Meshulam umsa waBesodeya bona babevusetela lisango lelidzala bashayela amakapho alo basebemisa tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishutho endzaweni yalo. So siyabona ukuthi lana phindze futhi kube nelisango lelinjani lelidzala, the old gate egameni lika Jesu. Kunemagama lakhulunywa kuJeremiya lathi buyelani emahlangano netindlela nifune indlela lengiyo egameni, the ways of old. We live in a generation egameni lika Jesu lefana nebantu belidolobha lase-Athene kuthiwa bekubathi kubantu labatsandza kuva ngetintfo letisha. Libandla lanamuhla is so fascinated ngekuva new things egameni lika Jesu, kanti they are the ways of old that work. Kunetindlela lebelikathe tisebena egameni lika Jesu lethi ukuthi sibuyele silithole lisango lelidzala livuke futhi. iJerusalema egameni lika Jesu nasithi ayakhiwe kabusha, asisho ukuthi as-innovate noma sithe nemvo le kodwa sibuyisela la bekade khona ekuqaleni egameni lika Jesu. Asengeti lutho Thothi sinemsebenzi wekuthola ukuthi leli sango belikade linjani, leli bonza belikade linjani ekuqaleni egameni lika Jesu, silibuyisele libe la uNkulunkulu alimise khona, libandla linenzawo yalo la uNkulunkulu alifuna lime khona egameni lika Jesu. So we have a problem namhla egameni lika Jesu. Many people, they are fascinated about new things egameni lika Jesu. Uzovuva Nkosi yami lezinye isikhathi Nkosi yami solokuzanya imvo lensha ukuthi Nkosi yami egameni lika Jesu uyathi lokhu kusifaka emenene ngokuthi solo sizama ukuthi kube kusha egameni lika Jesu. Kanzi umgomodo akusithola timvo letisha kodwa egameni dona leto tinto egameni lika Jesu bedikade tisebena, the ways of old that work egameni lika Jesu. Nikhona masibathandekayo leli sango leli egameni ukuthi ngothi nivuke futhi in the church egameni lika Jesu, the old gate egameni lika Jesu. Phindze ke futhi egameni lika Jesu sigcine ngelisango leli lesithathu lapha egameni lika Jesu ku verse number 13 siyathola ukuthi kuthiwa lapha lisango lesigodzi lavuswa nguHanuni kanye netakhamiti taseZanowa balakha base bafaka ivalo talo kanye nemavelevele alo nemishutho endzaweni yawo. So siyabona lapha ukuthi lelinye lamasango lelavuswa ngoba sikhuluma ngeJerusalem lapha libandla lekumele ukuthi libe lihle livuswe tibonza talo lemasango alo onke egameni. Sesiyabuka igaba ke egameni lika Jesu lowengqakuto njengemzalwane egameni lika Jesu ukuthi ngitiphi lapha. Siyabona ukuthi kunelisango lesigodzi shothi kubalekile ukuthi yonke imvu lengenako esangweni wonke umzalwane egameni lika Jesu athi ukuthi lana ke egameni lika Jesu kunelisango lesigodzi. Esigodzi asibalekelwa egameni, akusho ukuthi njengoba sewukholiwe nje ngeke wengce esigodzini. Uthi David noma ngendlu noma ngenqa esigodzini lesinelithunde angeke ngesabe tinhlupheko egameni lika Jesu. iBhayibheli silolungile uhlala ajingwe tinhlupheko letinyene kodwa simakadza uyamkhulula kutotonke. Akusho ukuthi njengoba sewusinzisiwe yonke imita oba kahle likhona lisango lesigodzi. Uve ukuthi ngengce esigodzini la uthi noma usesonweni Nkosi yami uve ukuthi ngengce esigodzini, uve ukhunywa tindzaba longatati uthi wende ukuthi ungakatendi uthi ufike emsebentini ukhanze bonke abamelene nawe usesigodzini wenqa khona. Akusho ukuthi awusasi Jerusalem unetibonza alivuke lesa ungadibuki tinhlupheko njengesitha but dibone njengetinsitha tekusita tekusonzeta. iBhayibheli lithi nalehlelo tinhlobonhlobo tetilingo nibokuthatha ukuthi injabulo yodwa ngoba tinenhloso tinemsebenzi letitelekte wena. So likhona ke nelisango lesigodzi lila kulendlela yethu la egameni lika Jesu. It's part of Jerusalem. Ake sesithandaze ngaphasi kwamagama liphilile ngosilivu lakho. Mene lo musa umlaleli angatsangale angakhathala angaphelelwa ngemandla nangumdlandla wokukhonda ngenxa ukuthi onke esigodzini. Mene lo musa Nkosi ngamunye nangamunye mbusise umphe mandla ekwenqa kahle kuleso sigodzi ngoba yinza sikhashana nje siyenqa angeke siphelele khona egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu.